Buri mwaka hakorwa itonde ry'ibihugu by'ibihangange ku isi mu mbaraga za gisirikare, kugira ibitwaro kirimbuzi byinshi ndetse n'uburyo bw'ubwirinzi buhambaye mu cyitwa Power Index. Urutonde rwa vuba aha rwakozwe n'ikinyamakuru The Global Firepower mu mwaka w'2023 rwagaragaje urutonde rw'ibihugu 143 by'ibihangange mu mbaraga za gisirikare. Ni urutonde bise The World Powers. Ubushinwa ni igihugu cya gatatu nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Bufite Power Index number ya 0.722. Nicyo gihugu cya mbere gifite umubare munini w'abaturage mu isi. Ubushakashatsi bw'ikinyamakuru The Global Finance Magazine bushyira Ubushinwa ku mwanya wa 77 ku rutonde rw'ibihugu 193 bikize kurusha ibindi hagendewe ku mutungo mbumbe wabyo. Ubushinwa buza mu bihugu 32 bya mbere ku isi bifite kandi bikoresha ikoranabuhanga rihambaye. Ni urutonde rukorwa buri mwaka hashingiwe ku cyitwa Composite Score. Mu ruheruka gukorwa na The Global Finance Magazine, Ubushinwa bufite Composite Score ya 0.26. Izina ryabo rirazwi cyane mu isi yose ku bijyanye na engineering yo ku rwego ruhambaye. Ibi bakabikesha aba engineers b'abahanga mu kubaka imihanda, amazu ageretse cyane n'ibibuga by'indege mu gihe gito cyane. Inyubako ya Theater Hotel Tower na Arc Hotel zubatswe na kampanyi y'Abashinwa The Broad Sustainable Building Company ni bimwe mu bitangaza ubibonye wese uyu munsi. Igorofa ndende cyane ya The Theater Story Hotel yubatswe mu masaha 360 gusa, no kuvuga iminsi 15, byose bisoza ntawe hasize ubuzima cyangwa ngo hakomerekere. Yego wabyumvise neza, ni amasaha 360 gusa byatwaye rw'inyubako igizwe n'amagorofa 57 ibihagaze ku butaka bwa Changsha mu Bushinwa mu mwaka w'2011. Kimwe mu bitangaza kikanaba ikimenyetso cy'uburinzi buhambaye bw'Ubushinwa ni urukuta rurerure cyane rugose igice cyose cy'amajyaruguru ashyira uburengerazuba, ruzwi nka The Great Wall of China, rwubatswe gusa n'amaboko ya muntu mu myaka isaga 2500. Mbahaye ikaze kuri BEROYA TV. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku mateka y'urukuta rw'Amayobera, The Great Wall of China, impamvu iyubakwa ryarwo n'akamaro karwo ku bukungu n'ikuzo ry'Ubushinwa muri iki gihe. The Great Wall of China ni kimwe mu by'isi ibitangaza 7 biri ku isi, 7 Wonders of the World. Ruza ku mwanya wa kabiri nyuma ya piramide zo mu Misiri. Ni urukuta rurerure cyane rugose hafi igice cyose cy'amajyaruguru y'Ubushinwa. Ni urukuta ruzamuka imisozi miremire ya Zayan na Jundu, rukamanuka indi mu mashyamba yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Rwubatswe imyaka isaga 2500 uhereye mu mwaka wa 220 mbere ya Kristo. Rwubakwa n'amaboko bwite ya muntu. Ibimashini rutura mu gusiza, kwikorera no gutsindagira imihanda tubona muri iki gihe ntibyagaragaye mu iyubakwa ry'uru rukuta rw'Amayobera. Byose byakozwe ku mutwe n'amaboko by'imfungwa by'abaturage rubanda giseseka rwo mu miryango iciriritse yo mu Bushinwa. Si urukuta rugiye umurongo umwe ugororotse, ahubwo ni uruhererekane rw'inkuta nyinshi zizamuka izindi zimanuka imisozi, hanyuma zigahurira hamwe ku buryo uri inyuma yarwo adapfa kwinjira imbere mu gihugu ku buryo bumworoheye. Umushinga wo kubaka uru rukuta wabaye uruhererekane mu gihe cy'imyaka irenga 1000 ku bategetsi bakomeye b'Ubushinwa. Impamvu imwe bose bahuriraho
ni umugambi wo kurinda igice cy'amajyaruguru y'Ubushinwa cyari cyaribasiwe bikomeye n'ibitero by'abanomade. Abanomade ni umuryango w'abantu biganjemo abahigi n'abashumba bakunze kwibera mu mashyamba n'amatungo yabo. Amakimbirane hagati ya nomadic igihugu n'ubwami bw'Ubushinwa ahera ahagana mu myaka ya za 200 mbere ya Kristo. Ni intambara zatumye uduce tumwe na tumwe tw'amajyaruguru y'Ubushinwa tujya mu cyiswe Jiangsu Federation, igice cyari cyarihariwe n'abanomade. Nubwo intangiriro y'iyubakwa ry'urukuta rw'Amayobera rishobora kuba mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo, ni ukuvuga ahayinga mu myaka ya za 500, uduce duto duto tugize uru rukuta twariho mu myaka magana menshi mbere y'iki kinyejana cya 5, ubwo Ubushinwa bwacikagamo ibice bukigabanyamo ubwami bwinshi mu cyiswe Warring States Period. Ahagana mu mwaka wa 220 mbere ya Kristo nibwo umwami w'abami wa mbere w'Ubushinwa Qin Shi Huang yahurije hamwe uduce tw'Ubushinwa, ategeka ko twa duce duto duto tw'urukuta twari twaragiye twubakwa hirya no hino mu majyaruguru duhuzwa tukarema urukuta rurerure rwazafasha Ubushinwa kwirinda ibitero byari byaribasiye igice cy'amajyaruguru. Imirimo y'iyubakwa ry'uru rukuta iyobowe n'umujenerali ukomeye General Meng Tian, ni imwe mu mirimo yakoranye umwete n'abaturage kurenza undi wose ku isi. Umubare munini w'abubatse uru rukuta biganjemo abasirikare, imfungwa n'abaturage rubanda giseseka rwo mu miryango iciriritse. Ibumba n'amabuye nibyo byubakishijwe hafi ibirometero 5,000 uvuye ku cyambu cy'inyanja y'Ubushinwa ya Chanyuan ukagera mu ntara ya Gansu ugana iburengerazuba. Bivugwa ko 4,000 ari bo baguye mu iyubakwa ry'uru rukuta rw'Amayobera. Ni urukuta rurerure cyane rufite ibirometero hafi 21,196 by'uburebure, metero 714 hamwe na hamwe z'uburebure uva hasi ujya hejuru, n'ubugari ni ukuvuga umubyimba uri hagati ya metero 4 n'5. Ibi bituma rutaba urukuta rusanzwe, ahubwo rukanakoreshwa nk'inzira igenda hejuru mu kirere. Hamwe na hamwe hejuru yarwo hagiye hubakwa utuzu duto two kuruhukiramo n'iminara y'abarinzi. Igice kinini cy'uru rukuta kigaragara uyu munsi ni ikinyura mu mashyamba y'amajyaruguru y'Ubushinwa, cyubatswe hagati y'umwaka w'1368 n'1644. Dore uko uru rukuta rwagiye ruvugururwa imyaka isaga 2000 yose. Twabikomojeho ko ahayinga mu mwaka wa 220 umwami w'abami Qin Shi Huang yahurije hamwe uduce twari twaratatanye tuba ubwami bumwe. Nyuma y'urupfu rwa Qin Shi Huang n'ihanguka ry'ingoma ye, uru rukuta rwamaze imyaka 100 rwarasenyutse bikomeye. Nyuma yo kugwa kw'ingoma ya cyami izwi nka Han Dynasty, uduce twinshi duherera ku nkike z'amajyaruguru y'Ubushinwa twaje kwiyubaka tugira imbaraga nyinshi ku buryo butatekerezwaga. Northern Wei Dynasty nibwo bwami bwari bukomeye kurenza ubundi mu duce twose two mu majyaruguru. Aba nibo bagize uruhare rukomeye mu kongera gusana uru rukuta. Bashakaga kwikingira umwanzi wabatera. Hagati y'umwaka wa 550 na 557 ubwami bwa The Bei Qing Kingdom bwubatse kilometero zirenga 1000 kuri uru rukuta. Gusa ntibyaje kuramba kuko mu myaka ya za 581 na 618 aribwo urukuta rwasanywe ndetse rwongerwa inkubwe nyinshi. Nyuma yo kugwa kw'ingoma ya Sui Dynasty ndetse no gukomera kw'ingoma ya Tang Dynasty, uru rukuta rwa The Great Wall of China rwatakaje umumaro warwo wo kurinda umwanzi kwinjira imbere mu gihugu, kuko muri iki gihe Ubushinwa bwatsinze bikomeye abanzi babwo bo mu majyaruguru, Tuju Tribe, bwagura imipaka n'imbibi zabwo zirenga cyane imisozi n'amashyamba by'aho uru rukuta rwanyuraga. Imyubakire y'uru rukuta igaragara uyu munsi
ni iyubakwa ryatangiye ahagana mu mwaka w'1474 nyuma y'inkubi yo kwagura ubwami yaranze ingoma y'abategetsi b'ingoma ya Ming Dynasty. Uko iterambere ryagiye ryiyongera, ni nako imyubakire y'Urukuta yagiye ivugururwa uko umwaka utashye, kugeza ku isura yarwo y'agatangaza tubona muri iki gihe. Abarenga miliyoni 10 buri mwaka baturuka imihanda yose mu isi baje gusura uru rukuta rwa The Great Wall of China. Utumodoka duto duto tugendera ku migozi hejuru mu kirere n'indege nibyo byifashishwa na ba mukerarugendo mu kuzenguruka imisozi n'amashyamba by'aho uru rukuta runyura. Ibi byinjiriza leta y'Ubushinwa akayabo k'amadolari arenga 7,000, ni ukuvuga miliyari zirenga 5 z'amayuan buri mwaka. Kuri ubu uru rukuta ntirukiri impamvu yo kurinda umwanzi kwinjira ku butaka bw'Ubushinwa, bitewe nuko nyuma yo kwigarurira uduce twinshi two mu majyaruguru, imipaka yabwo yaragutse cyane yirenga aho uru rukuta runyura. Gusa The Great Wall of China ni ikimenyetso gihoraho cy'ubuhangange bw'Ubushinwa bushinze imizi mu mateka ya kera cyane. Nitwa Israel Tuyiringire, tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro.